Miamuno sana hapa kusimwensi pia semole. Aso kore chinga kicho kubwati evipini ko koraga mo kwa times. Na lenge linankore interview no kiongozi yake mo kia Kenya ga. Kakotebanga hapa kusi babere yenteke mo. Lakini viongozi ibiatana nite. Igonga omo kusio kawaida okorre gasi yae. Onachireki nanga 2027 etutetwa ekura yae majanga gwakira gekojia eje. Abuntu akorete kirakyo. Nene kiro position yacha gusiga njarora ngaga gusi itolimo one time kubwachinza mu chinde chonse one time ire personal toli mi yito to kwata binga no Matiang'i to wakira chikura 2027 ase tebe nene ntoro chenga ebirangel bina bire byane unandoje Matiang'i no wakara tebe opposition imo kiro temwa lakini katika ranseso to yaba gusina ki ndogane tukuwekira geke ndoriko kwa Matiang'i beta betubo saiga ndoka ndukubwekiro geke ekara gusitu nyari chinguru chetu iwo weke mikakati ya kwa cross derese video ngokorande yende ya Matiang'i bande tukora kole video se viongozi birangi na Matiang'i tanya kwa siasa mono une viongozi ibinde biro Matiang'i chuzi aso siasa akabi miaka 10 no Uhuru Kenyatta lakini ngaki etali active politics elimo na genta ngokora negasi yabune cabinet secretary. Bona bana siasa abandi bali experienced barangi na Matiang'i. Ninki moko konya Matiang'i. Ingi moko konya Matiang'i. Inuga siano gonjo kana uchi asale. Okonyora Matiang'i ogena Matiang'i nyamato no mule. Ogena Matiang'i matanga sobo kongo mogeni no mule neni numogo kwana. Lakini Matiang'i kirata yo gusia moisho. Onda tarako moko genda mogikoroka nandonsi matango ka moko genda matango kiroka mwanya ko ganeze rali no nayama capital mwanya ko ganeze rali no nayama Matiang'i taicho nyamira mwanya ko kwenda rali no nayama Matiang'i taicho naro kuna mweta matabenga Matiang'i tutuma moyo na nkanisa chiororo muri guchia mwenyorete digashagwa chita America no Matiang'i no alinga Ponzi no bara America lakini kashagwa trend locally ga kubwa Matiang'i kubonde bwensi Kenya ga Matiang'i ara America abantu bano bari Kenya lakini abagashagwa baru bari busy egazi bakora ninyorete metu John metu maro cyo okora William Ruto chi campaign ya gasina kongoze team ya gashagwa kirase na kuru gilgiri bakuchitia gazi ga batabu bali gweta ekakonga pa Matiang'i katikite Kenya the whole structure ya Jubilee katikite the whole structure ya gusi ya viongozi nga pake deputy party leader ya Jubilee nero secretary general nero chichiamani njiro lakini unde tayo okukwa okutwara mukutano no yomo korali Matiang'i chikura unde tayo Mumanya wote banga Matiang'i na Jubilee paketebe Jubilee nyene muri konyo popularize Mumata Matiang'i ko letebe Matiang'i yo monyene muri kumwakira campaign yanyi mugirite kizi paka kira Matiang'i hata ngocha ndugusi abwaro bono no muri mikutano yuka mugunchukana muri busy lakini nkeyo mugokonya Matiang'i kini nkeyo mugokonya Matiang'i mwenzi pimo matenge ground ntofauti nechi trade nechi TV ground muri gutuka abantu mugo kemba matango kana mu gutuka asa andu bakurirwa mabe yanyi mulenga matanga narande weekend ngukwete matanga kyama nara sikiti togendo tukua negera toroka ne TV me lakini mikakati ebere tatu koranga Matiang'i nyore support teyo Matiang'i tanya utacha Turkana tanya utacha North Eastern tanya utacha Kwale tanya utacha Lamu tanya utacha Kilifi Matiang'i tanya utacha Migori Matiang'i tanya utacha na Kisumu biyega campaign aba kusi viongozi murangi na Matiang'i eti mnera ya linda mwananchi tuarore vingwa vangwana kite banne Kilifi kisairombane Anthony Kibagendi Barongo Nunyunga bagweto mo sana
lakini tatobe nga elia tiligo impact Matiang'i directly nene nebanga ne timu ya Matiang'i dinda mwananchi onye Matiang'i karo morasu dinda mwananchi tiko twara sense kama Matiang'i twali chinguru dinda mwananchi kegocha tali era more powerful kwa Matiang'i egocha konyora Matiang'i ole more powerful kwa babwa ibako so ime ya Matiang'i tali nga bako swalo Matiang'i timu ya Matiang'i abantu bako mokonya kabisa mwenzi bali munchukana na Matiang'i mokora kuvintu kuchia kumvangire ibirogo kirangora ko ikasa asigete ibirogo bikorusi kwa yani moko act presidential na Matiang'i tara president moko mubeka atariko rusi Matiang'i nsa kwanza moko mutikanza mama kumyoka igoro moko lebintu kane president already kama Matiang'i atakole tibu yase siasa nduliko batika you will be part and parcel of his failure. Matiang'i abate timu ya vijana structure engimo lakini mulikora kendi yonse kikaseni ya vijana umuntu tanete vijana asa Matiang'i ale no ale asa Matiang'i no ale ndi kako cha kurwa ngina Matiang'i ande se vijana baleta asa Matiang'i ngeyote Matiang'i iga asa mangana siasa ukavira mbulwe ntukuba consideration mono tuaraba kusiga leberuete kokokonya mukanga kwewe bono rara Matiang'i minto dietali ari gase ndurimo kazi kisiasa eke kusitia tukwana ga toteba nike mine ntoba kusinto itabetenga Matiang'i lakini chikabira chinengi chikolengerere bono diatobora nike kusiga muroche gashagwe gashakora mambira marogoba abo ikoya kwinyulinga umungwano yo one time tali kutiga Ruto kaliako kolekebe ogikwanite enera siasa ya Kenya nera bagusia baikoya bagera basigizi pakaneti umuntu okorakananga ngo baronera bono Matiang'i arabera kando indika tokuchugotwara abantu banje Matiang'i buna banje tabande abagusi viongozi semi Matiang'i konya Matiang'i mubasa ko tayara wakachingo bichoka semi Matiang'i konya Matiang'i na nabagusi abanyene batinze mawa ja usi cha Kenya mbanya konyora Matiang'i obange ngangororore Matiang'i okoganya toma gwebulina kakobe president rena kikuchikoba okoganya abantu baranga Matiang'i kosale muri Matiang'i chikura release Matiang'i eke ground chibesa chibole abantu barenga arojere cyabulire abakenya mbakuchangira Matiang'i se ko umuntu abamba sinyo boniga abantu mbaje kunyura mukuru Matiang'i mie abagozi 900,000 ke umuntu ro Matiang'i mie how much is that 900,000 that's 90 million jisuke Matiang'i ingi tutakoleta the spirit of support as Matiang'i tutakoleta the spirit of beyond kusi the spirit of helping hanya bantu balose Matiang'i bakiritika tu nde Matiang'i ndio kanda kusi nonkali ekikalia maputa toroka ninga ntumanyire ntumaite Matiang'i ntonjite Matiang'i ngomukonya dole agera mwego birogo mokwego Matiang'i akugutagwa mutete komanya inuchi family chinu byachire tibesa mobwate abantu babera bataka mobaye tibesa moroka ninga naba yamule ntakite ebiongozi ya Matiang'i video tali ntanga ningo koregori yenu boka bwatoka azimubwate ti